Hato pila sungobiang ka jingstat ka baphiyo na school. Ni pitang sungudon kam bantip khampa shishu ya ka core computer. Wan ha AICS lani Advanced Institute of Computer Science. Kabadon ha paham sim nongpo marpresya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Nyidon sibun kir kom hikai bantip ya ke komputer. Bantip company shishu pun hau number pra line nyo ar nyo saw ar ndriu nyo. Lani praiwe line ar not saw pra sansau. Wan mapi hikai mangi banang banstat mapi bansengan galawai jong gari. Om tangkata Henry diru ya ki laptop bat ki komputer ki barim lane ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top. Hadin ka jingla jong ki nong isim benta ha ki jingye kop ikun kti lanek am wrestling ha ki kerdan baper kabala pedlong ha Moldova ha Mdoba Europe da ka jing sorong ye ki jingla jong ki nong isim benta ha ka jingye kop ikun kti bat yoru ye ki takma baper kabala pedlong ye ka seng Henyo Trap National Youth Front Northern Region ban pediang sumpha bat penkup borom ye ki hene ke janmit jong ka arpo hendru trik unailar hajar arpo saw habar jong ka office trikam u district transport officer riboh district hanongpo hakite jing pediang burom ladon rengkat ru nadu presiden ke HNYF Northern Region uba Hastings Lingdo nang tau ba Alfred Malay bru general secretary nang tau ba Plilat Tiuso bru presiden jong ka riboh tourism uba Rocky Kela lembat kiwe gidkhot jong ka seng HNYF nang ta ki kimi kpa jong kinong ilekai nalor kiwe pan. Haba jingkran na kaliang kinongkran kilapan pau ya ke jingso komen ya ke jingla jong kinong isim benta ban wanra ya ke nam ke burom ya ke distrik bat kumjuru ya ke jela baro kawai.
riu ibala kiu sekamar sekarang mal terus mau kita pergi itu kan ada kata-kata kalau bijak dong dia jini tang stro dipoi hadu kan dengan stage mau ke sistem ini but dong dia jini training di hari ini ai ke jini kepertang jadi bahaya ngasam ini jadi pun kita ni dia baru ibala kasan lang kani di kasan ni kiu jadi pun semula jini berwarna ai kan dengan nam jini kedai di kasan ni agari ke jadi dia on trap kawai dengan so pun ai ke jini kulai ke blok yang kiu baru lagi ketin di belongkot ba kamdi kan ke jingkot hande kani sikmat kadang mi sisu kultur gila kai jong dari bat ke jingkersan jong di bahina sam bat ikni pa bat not hilang kalong ke jingkersan tiya kari bat dari jong punya trap punya kumbi ke ngamdon ai bat ong ki kublai sibun ublai non kat bat tiya kisi urang sa ni be kinang la isu kumno bela bah bat kumno benang kan tiu isu ya kan ga jingil kai jong ki kamdi kan ha kan ba ha baro bat ni so bat ong ba ha baro jingil kai dengan ki smart wat so ai nam ta jong tu galiang kijung kijung hadu kasawut kirang seminta di sya kali kasi ngari banyo hukum lang di ko kasaw tang hadi hang dinyo buat bangkot jini minum la ni ke waktu ni keburom ni alang ni fibaro bela seminta kami akan makinum du jikerman ba punaya cita kita akan jadi kenang ba dari ko jadi jini hi kan kanang yo ila takanam nam takaya jadi jini kumki pun ni trap datang kita tin naik beli ibu beli dorkat oti makin isu isan saya lagi ini bisa ni bat makin kiu irat habis dikam sebab itu bat ngasukar bagan pet nam mo kumi kini kita lekai habro dilian biskot ha ki baro ki distrik di bahau apa kejelam kini ajini bagan pet bagan yarap lam maknang bagi kun semula ajini kin kiu hikam lekai halau habro kini lekai nagari football na kiwe bagi jam muslim kenamba kata kajing bala ka sarkar kanira namun taji kini ke nam tajing stik ini juga nama kali abo fer kata hai ka lomba kajing kersan nam takari do kaja bari tuhan ke muslim ni kitang ini tin ngam don boy distrik ke jungi aju popor ngam jupet nam takan dekari boy distrik ke jungi perlu ban promote ya ka tourism sektor dokumen baik kedua ya presiden juga HMYF bagi sekretari kita yang apa jadwal bertalang akan dikasih kalau kasih juga pun samla juga jelang kejungi kiwara yang di Kusna na kepada dari kejungi nanti dari India dengan dokumen teh kalau saya kubur bersepenat kemar hagi Islam kibal adep ngala judon bentar rupanya leki perlu kijunga bandai syau ya ikong aman dapat hau mo na duduk na goti ingin lek oi magaret pathau na binyawan syagoti bandit mansyaw i wara ya kaburom nam pada jelang antam takasgi kalau kasi ba terpang bangi pangatip lembai presiden ila itu ba kidon kumba samut iba ya simenta ya kene ka jikun iba represent ya kari India ka ijungi bat kini sangut ki wara ya ka burom na kabenta ka jela ka jungi tulong siya kay kabang isungu ublay mo ublay ubarlong rengkat batki hadu ka jinglek ka jungki ngengek ba uladong rengkat batki hadu ka jingilek ka jingi wat kita ki bam sung lepoi ru hakathong ngengek ba kinang poi sa kathong ngamut man ang ban penduk man sim yepi mo persyang bat trisitom amar ka jing trisitom ka wara uso jong ka jing job tengengek ba kisam ki banwan wanum subunut amar kar penkre nakaliang kaseng kalong hakdak kumba kilay itu engamene te pipriang be yang kasih nama kan kasih kalong ka history lah pono jong di usnam arjar atusau ba ikon sama jo kejelaga ji iwarra ya kanang purom na kabenta kari India mo hak keteng jong kari India kilong kinong song snong jong kejelaga ji so kumen bat so proud hadu kata-kata badon laingot na po kini kiba yo ikini kusnam kilong na po kathem riboy kabe ji ta kalong ko ba ida so kumen ko weni kita snong jong kathain riboy mo kayo so na umden idon to ilok iba roki iba ilatif mo dat idon si wain na po mau beri bahayeng basem jong ba mau pneng te sukmen ban yu ba kini ki long keme ke jungi ki kun samla jong ka jela ka jungi jong ka district ka jungi ki laki ba hakiliang ban yele ka gi kerpat di ka sokaru bahkan simkia ya kini ki kun samla ke jungi bahkan peklem ya ki kumnu ban ai ke lak ke jungi rap ki kenang bakinang la syu ban wara sibun kita kusnam nak menta ka jing mentoy jong ka jela ka jungi mo baka jela ka jungi kan yo nam
baki don sisa kita ki sport man na ki sport women na po ka jela ka bihit ka jungi nakaliang ka junga ngam don ye bonong ye pin re to blay ka jung suk kur ku do e pi nang ai vi ka met ka phat ka pokoi pakya nang ye tri sitom mo nang ai man sin ro ki pro ki nang ba nang ban kiu akilian baro ang way sport le kung kaway na ka ba isuk kumen e hali kung kuwar kalong ba isuk kumen ikani kasngi kalong kasngi ka ba kunra ikani kung kubor baka jela ka jungi kan tip ba ka jela megalia ka don ikinong ile ka ki bakibit ado kata tabat na kerpa baki pai ba nok sunong ki badon ka jela ka jungi ngimdei bangin ai nam tang ye ki WR ngin pai ye ki briu ki jungi ngin persyang ban support ye ki briu ki jungi ki bami na po ka jela ka jungi ki balong ki temei na po ka ne kari ka ba ye ka jungi baki ni sabar banyele ka support banwara ka nam kung kinong sunong ni bang ai ka support ka moral support ye ki ka baklan nang ba ka jela jungi kan pau habaro Kami kong ngidap akan siam ke jumlah sarong nama tiba sementara kini ke World Championship kita dripweight kiri dan dripweight kiri kalau kita ba baru dripweight kiri lawan beta kata ka 100% ke cipen krek mengiling long PA but indai manu play try kita nadu kapor bagi yang krek tim sakit tim simlaklet pendia IT dut haduk kesni ke bami haduk kesni ke balik kai buat katakan nam berkebrong kelapau lembah tinggi hitam hitai berkirang ke balik kai te ngasiu puak ban ong ki babarok ki kat armut ki di official barok ki kat armut kila ai ke babatam ke lek kai pha tim simla rem kremran dek lawan mat hi kejingele kadon aman ki kategori Tesua ban minyak cepat pak niswa ban ong fi ba ini bersong sekadian tengah jadi nak buat Jaita Hills kesian bandingkong bagi demi ki thai samla nak buat Jaita Hills di kong Olivia Dakar semula job ide la wan cepat di sementara nak kalian jongka youth kategori komut nak kategori di samla di airi ide nak buat ke youth ini ru ila kai ke senior ru la job ko oi sem meladap ke Asian level mereka world mereka rentan ke bahaya tam dari lawan smart ni semula apa cepat thong di kong angel ini nak kalian grand master ke umur nak kalian master kategori ke umur kampung snem selur ini la job sem meladap lawan kerdan melai dari kini ke snem ke umta kelah kam ini dari iwan grand ke besar ini di Napok Junior di Rudisin Bandingkong bagi nikmat nak hanya best kasihil kita pergi kedai Bandri Hun Cak Lingdo ini di lalak saya madan nak leng ke kategori jong ke junior tentang yang Paipat di Kong Tarina Grandmaster San Kong Snem Seluar ini Iwan Baar nak kalian ke tiga mon mo terbalai nak kalian ke tiga diang ini ideru di nong mare papau juga jela jungi mare marathon di kong mi subha ya ko kong mi subha ru iwan nak kategori San Hosnen Solor Grand Master balale kai la slam ha impa jiyo lat nak kadau di kot Islam release nem ba kumai sem ako at sau pula ya dei bahaya ka jingim jingman lagi la yo e ka passport la biang ko isla la yo ben mi badan badlala ru ben tempau sunan ni kana bergurong ya ka di India ya ka di Meghalaya la yo silver beraktiviti di ini imna banyeng ini di Rizka Pombo ini ru di baju liat kai ka basketball liat kai ka amsing ni senam mai kita lawan akan di jenek kai amsing la mentempau ke national level akan di world level pada isuan untuk syaki third round fourth round ila le kai ba hai ni ru imsim wala imsim lala ban poi sta thong ni ru ide samlai bala jujop teng haka Asian level ide samla ibom nang ban bomla ban keren kedai ka kategori jun i kedai ka para standing hearing impairment la le kai bha wan balai
naka ti jongka diang. Te I magret tangam dadan kaman pedipu Andrei ladai lupa keluar jongka distrik jongfi ladai keluar jongka di Meglia ladai keluar jongka di India ani keti wong tar ila le kai bah naka liang jongka master kategori di ila yo silver but bronze. Di ini di kompetisi ni nasa kan hoi jongfi na umden mo. Di ini ru ila le kai bah kadi kesin ke bedingkong bi job ke won wala ila job ke Asian level. Di ini yo bronze but diang but mon. Di iba alan iba coach kini ki samla la le kai bah ide inong le kai iba represent nak tim Meglia Islam la bun Islam di coach mai lawan Sukmat ni mla menjob ya ketom dari setelah pat ilala selesai badan pat jadi ki samla mo ki bawan ra ini job iba boni geding ha kajing tikai kajing tebet jongi boleh lang kui pi balan di iba iki marwen ini bayalam iki ni dan bom nangkren ni dan bom lakyat di berkontak terter ladam dan pungjung ibarik di kalong kabadko namar ni dan kam kunong ai musim por ban gelek kai ru kinong pendiang nong penbet hati bentak nong per kumci Allah itre hati kam bacarjar di ulai nak kui ibarik di ibaret iba kerteng i versen Thank you. Ini dina sang host nem salon. Di la le kai pha ba. Ila ju job ki snem beradat. Kalau ong ipi ni dan berpoi tili kiri la kham e. Ndai lawan ni smat nak yang ju ilu. Paret pinang ai mesti miki riu lamba ki riu temen berkum ju ki samla hati snem ki pol dengan kawan. Di tang kini hi ki pintin tiba masuk badi ben pencai pi di kulis sibun pi mene pi ong ba pim dan nei i kam men sim ko jung pi ka kraw ba ni ka jung dan pi kata nga so ba ni de ban ai ki ap ni lei mo kui pi la ki kam ki jam ba simet pi ka ko ki kia ba ka jing kulut men sim ni pi om tangengi kino le kai kun pi ngai ki wi pat ki ja kilanet nek ilu ne ki bentang malapan pau di ba mene ba ipet ya ka jingpin internet jongka di ka ribhoi rumah ka tourism bengitip pat kiwi di kikam ngi so nga sutu ba kilong yar ba ba blay nang penyar sisu EP bat ya ka district yang pi bat EP baru kilong mi kat la kat yai ngam dala banjir tek tang kawai blay nang ku EP blay sibun blay sijan Makalian jangan mengenang lele hai bare nasong kalau ini be ke pepelam tau sen bana ribai ilayo arnot ibai master bangin koi perhat in koi hidup kami ke level di kamtam youth namangin dan kami yo na India youth category ban yo yang bronze medal kalau kai basok menshibuan nak banta ka jalla jang Meghalaya di Barakaway, Karibay, di Casinos, di Constarinaru, Balong Grandmaster, lala ka yung medals. Kapag kamsol ka na tadi namin tayo ang sinibi, simply. Lihat sinibi, simply. La traced tom siya. Kapag ngim nga panwag doon na Barakaway, category dyan doon. Kapag katway ngot, la qualify do bronze. So kuman siya doon. Ya, kasi traced tom doon. Ibat ka dyan yun. Katong. Kamtam naman tayo hiugat paliat pat ba nila ni kamtar men sure nila visa akalas tarik ka bakado pag nila day ban ni men step kiyo ka visa di la qualify yung bronze so kung sure ka ni sa kanya bet ni sa kanya di yala di pat kalong ba this time pan ma magigla man koy siya kan mga koy para po na I mean same gini iway pat bikin nang kiyo siya tinang yo pat ya ka way ka banta ka bakam siya drum ya ka banga nalaju yo siya kaya ka jimi jong ashte siya po ka wall of championship ng mga alay ka wall kumala asne siya alay kemudian compare ka pemansua ka pemanta kala kam tough menta istai competition anak mereka so mene neither do way countries kiba macam menta ka wall of championship dengan pet iki kenal jong hoy ngai kenal jong atrin na step ban mit pada di gym
Nakrini jong Airi nakrini komaga nakrini sini baru ini beran ini pengatrin damai guidance. Kambang apa itu lapo yang tepat karang lap yang bun bagi guna hati kiat reach tu kuliah sini bagi mereka. Kita nama maka advantage kowe disadvantage kowe ke dia disadvantage kowe dia guna kami yang kasih jungi sini compare karang sebab. Te advantage jungi kowe itu kita kami sim yakun. Ikat kowe kasih jungi kowe. Te mentapat ngai nangis kumat hai yakini kena hab change setup perfect training malah kuat show itu goal kali nakaling jongang an 100% training dan nakaling student pat nakwa pakin 110 dan 120% nakaling joki extra dia nak kena kum hajaka train rekodon ang minum bijingnya itu siam lagi kita kam tingira nakaling jongang ada ya katakan nakaling dan tinggi nomor ba we main dengan financial support ini ada number 1 financial support Mamin kini si nabun na di Gilasya pendap long nalari siya asosyo di namong baka government kamera kairap kalayarap ini government sama long ka kamsuki dia sama pinangle maka kam jenjahi dan government naman kahabian ako yung table shuttle kaya permen ba this time po tulong ka government minsayo apa yang itu ka reimbursement kaya gajulot step po yung let minyo apa yang ka minyo claim yang reimbursement pag